Abi wom sisi a ense nana Osei Bonsu Hoahi police for akwachi no sisi a no peya na man say ye den a ma police for etimichi no nsem say dura o man had ye no pa but they say etimi nya botre na yentimi enfuchi no na yentimi mba ba mu na o man etiefo yentimi hu ade crop ya Osei Bonsu nana Hoahi eye ya a police for etimi ekochi no. It's also if you are for P or modi law be at womb and almost game be at womb. Say, Sabi Okan Asamoton so. Nay, Asama Obe Canton so say a name quadia any of mine on becho. Now, Yesha, a year Reverend Obofour and they started side game way. Empo, a brandy be a fellow prophet Elisha. Echo can say Reverend Obofour, a kumuni ba, one no moja, where you say, Echo we are saying a bantino. Eddie a chopa ebre Reverend Obofour empo osan dwane ye nanso Reverend Obofour se no we gu enho anum ase enu nti oman o chinu tumu sensi amenu ka se no sa abrantie no odem na enu twem no menu mienu ebetubedi wa adanse se it's about a month ni na Osei Bonsu na Hoahi echimdi pressure pa anu share se God so menkeni a oman will say a gem was said the same thing and Hoahi Eddie pressure Eddie Emma Reverend Obofour or my allegation the dorsal what can ye empo and no crampo the tomb say baby say a libo baby sa Reverend Obofour any in the squad allege say on kumobino 1 year and who evidence nipa or hobby amani pampo ni nedi nkomo amani pano so timi ba ensemu timi fuchi nsemu amani pano betu dwa ka se ampa se Reverend Obofour ekumobi e wo ho na mkoto so no ema Reverend Obofour krampo pese ka obribe wo with amount of money se the be asam no monka se scan so mo giye so manje just a lot of allegation na Hoahi or the eto Reverend Obofour eso enji se da ade ni be ye no sabe di otie ante ena di onso epese oba ba mu so onso no wan ba ba mu ye ena onso wan fuchifutu mu ye enti ne ba nsa no a amafo beka se ebia na ye ampa enu ti se na Reverend Obofour so se na waye wad oman otite na Hoahi achi no enche na anu pa ya menu ka se no na Hoahi wa soda dress ya man all ni office wa koye ejuma bium eni sa approach for etimi akwachi no atesia no owo biena for akati say allegation odo to no so o man say wodi ekum for eto obi so de e say police what me ba no mutimi ba nsemu na baby evidence wo express say ampa say Reverend Obofour ekum obi no fa betu dwa na tie for nya so ntimi hwe eno ti say o ma me no bi no ka say no anopa no o matimi akwachi na Osei Bonsu when you invite there eno answer o mo de letter bro say bra emre say but when you omankasa etu anamo eno be che no ene se omode ne eko enti oman na se ene bo se Reverend Obofour odabe wum so se sia de afi 2028 die ono on tra mob enka se mo enim enfanto no so oman anaka Obofour de na ko ope beef pa o but beef with their front Obofour I swear beef with their front Obofour because oman beef the head but beef allegation out to be so any mon dear sa eno no enye beef because my yenim efitete say Obofour ni Reverend Obofour Reverend Osu Bempa obi nim sankfo nyina imono bedi ko beef de omu nimu o motnya fire omo na obi enfiu o jase eno de no beef o fire Obofour almost na adechi na Obofour so abe proud o fe sit Obofour any prophet Kofi Odro ya beef ya Odro to ye na Obofour so adoji adechi na Obofour so ato eno no okay obi amfa allegation bi ntobu so obi ekum obi san no man ende edin eno nti na ma Obofour te se on so wa sorry a wo se on ti asenti se on machi Osei Bonsu na Hoahi enjoma ye hwe se de ebesi se Hoahi ebeda ni biri hu ne sabi se dem lebi ono all come se obi ebeda ne jana ho no se obeda ho bo man
say man mra ye adwuma eni kan say uchi obi so e man dem 24 hours no say uchi man pan bill na di oho no eni pan abeka untim ka say uyos ni pan osofo ntino sabe obetimi ama be chi obi a ni pan obetimi adem 24 hours and so e Thursday ntino after 24 hours e so mutimi eja Osei Bonsu Hoahi na asem bi oho no ono no aka omuni right say omuni tum e ma de nti so which I say enjo man let's say na e bon ntino ndo bibia say news abe wom sisi a en say nana Osei Bonsu Hoahi police for akwachi no sisi a no be ya na man say ye den I ma police for etimi chi no nsem say dura o man had ye no pa but they say etimi nya botre na yentimi emfu chiru mu na yentimi mba ba mu na o man etiefo yentimi hu ade crop ya Osei Bonsu nana Hoahi eye ya a police for etimi ekochi no sisi so hwe asofo pi o mu de law bi eda be wom ana o mu de game bi eda be wom say sabe o kan asem to no so na asem a obeka to no so say enim nko ade a ene o man on be chiw na ye hwe a eye Reverend Obofour and they started that game with empo abranti bia ye fe no prophet Elisha ekokan say Reverend Obofour ekum ne ba wano moja we say eko wi ase no abranti no e di achopa ebre Reverend Obofour empo osan dwane ye nanso Reverend Obofour se no wegu enho anu ase enu nti oman o chinu tumu sensi amenu ka say no sa abranti no odem na enu twem no menu mienu ebetwedi wa adanse say it's about a month ni na Osei Bonsu nana Hoahi etim di pressure pa anu share say God so menkeni a oman uli she ejemu ase de abene no the same thing na Hoahi edi sa pressure yi edi emma Reverend Obofour omaje allegation de doso wakan ye empo enu akrampo de tumu say baby a say elibo baby sa Reverend Obofour any in the squad ya allege say on kokum obi no wanya ehu evidence nipa oho bi ama nipa mpo ni nedi nkomo ama nipa no so timi ba ense mu timi fuchi nse mu ama nipa no edbetu dwa ka say ampa say Reverend Obofour ekum obi ewo ho na omkoto so no ema Reverend Obofour krampo epese ka obribe wo mo with amount of money say the boy asam no mo nka says can so mo giye so manje just a lot of allegation na nana Hoahi odi eto Reverend Obofour eso enji say that ade be ye no sabe di oti e ante na di onso epese oba ba mu so onso no wan ba mu yie na onso wan fuchi mu yie enji ne bansa no a amafo be ka say ebia na ye ampa enu ti say na Reverend Obofour so na waye word oman otite na Hoahi achi no enji na anupa ya menu ka say no nana Hoahi wa soda dress ya man all call ni office wa koye ejuma biu eni sa police for etimi akwachi no atisia no owo bie na for akati say allegation odo to no so o man say wodi ekum for eto obi so de sa police for timi ben no mutimi ba ben semu na baby evidence wo express say ampa say Reverend Obofour ekum obi no fa betu dwa na tifo nyina so ntimi hwe eno ti say o mami no bi ka say no anopa no o matimi akwachi nana Osei Bonsu when you invite there and once omudi letter bro say bra emre say but when you omankasa etuom anamo e no be che no and say omode ne eko enti oman na say e ne bo say Reverend Obofour odabe wum so see there afi 2028 there ono on tra MOB en kan se mo enim enfanto no so oman anaka Obofour de nanko ope beef pa o but beef with their front Obofour, I swear. Beef with their front Obofour because on my beef with the head though, but beef with allegation out what to be so any money. Yes, I don't know any beef. Because my name everything say Obofour ni Reverend Obofour, Reverend Osu Bempa, Obi nim sankfo nyina imona bedi ko beef with omu nimu. Umut me fire omu na obi enfiu. O just say, eno de no beef. O fire Obofour almost like adechi no Obofour so abe proud. O face Obofour any prophet Kofi Ojo ya beef ya Ojo to ye no Obofour so adoji adechi no Obofour so ato eno no okay
obi amfa allegation bi nto obi so obi ekum obi san no man ndie edin eno ntie na ma bofo te se on so wa sorry a wo se on tia se se on machi Osei Bonsu nana Hoahi enjoma ye hwe se de ebesi se Hoahi ebeda ni biri hu ne sebe se dem lebi ono all kan se obi ebeda ne jana ho no se obeda ho bo man ese ma mran ye adwuma eni kan se uchi obi so e man dem 24 hours no ese uchi man pane bill na di oho no eni pana abeka untim ka se uyos nipa no osofo ntino sabe obetimi ama ebe chi obi a nipa no obetimi adem 24 hours ene so eye Thursday ntino after 24 hours so mutimi eja Osei Bonsu Hoahi na asem bi oho no ono no aka omuni right say omuni tum ema de echi so ucha say ha encho man na say na ebo ntino ndo bibia say